أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله جراين ريكا دين مبين جا حديث رسول ما أمين ترجمة رياض الصالحين 318 نویسکار امام النووی ترجمه پروفسور دکتر عبدالعزیز خطیب کره ملا احمد ملا یوسف درشوی رحمه خودل مرین مو توابه خوشکو برین عزیز درس مایوش بریاوه دا ام گهاوی سر بحث که نو چی گناوه بحث ما دبیجه باب النهی عن التشبه بالشیطان والکفار بحثا منع کرنا خوا شبهاندنا به شیطانی و اهل کفره و یعنی معروف خوا بشبهین الشیطان و که شیطان خوا بکه و که کفر خوا بکه تقلید و بکه خوا بشبهینه و در حق منعش ودا نهیش ودا عن جابر رضی الله عنه حدیث 1636 عن جابر رضی الله عنه جابر هات نقل کرده قال جابر گوتیا قال رسول الله صلی الله علیه و سلم پیغمبر خدا علیه الصلاه و السلام هولی گفت لا تأكلوا بالشمال فإن الشیطان یأکل و یشرب بشماله دست خواه چپ خورنه نخونه و فإن الشیطان چمکو بگمان شیطان یأکل و یشرب بشماله دست خواه چپ دخو و دخو یعنی گلو شیطان حقیقتا دخو و دخو یعنی مجازیه يعني انج و حديث پیغمبر خدا صح دكيكو و نقل صح دكيكو فهم دكيكو شيطان جي وكا جنا مثلا دخوة و دخوة اللي امنزو خورنويتشيا و خورنويتشيا و دزوجه و نستوي چد به نستوي زيدات به ام هوش حديثه هو اللي فهم دكي بجو بيجن نمين خو نشبهين الشيطاني و شمكو الشيطان دست چپت خواه و ود خواه رواه مسلم اف حدیث امام مسلم نقل کریا حدیث 1637 و عن ابن عمر رضی الله عنهمش ابن عمر هات نقل کردن خدا جرازی به ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال دبجه پیغمبر خدا علیه الصلاه والسلام هولی گفت لا يأكلن احدكم بشماله ولا يشربن بشماله بها امانت بلا یک شوا بدست خواه چپ خورنه نخواه و بدست خواه چپ اوه و نخواه یعنی تشتکه و نخواه فإن الشیطان یأکل بشماله و یشرب بها چمکو شیطان بدست خواه چپ دخواه و بدست خواه چپ و دخواه رواه مسلم اف حدیث امام مسلم نقل کریا حدیث 1638 وعن أبي هريرة رضي الله عنه أبو هريرة هتناقلتنا خد جرازبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دبجة پیغمبر خدا عليه الصلاة والسلام هولي قال إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم حشك جهيو فلهن پرچا خواه رها خواه بیاغ ناکن پرچا خواه رها خواه بیاغ ناکن رنگ و ناگو هرینن هون رنگ پرچا خواه رها خواه بگوهرنا يعني رش خارج ولی رش طاري خواجه كومره او رش خارج رش يعني او مكروهه لبله برانگنده امجي صوربه يان زربه وجه حنايه دشتك ولي پرچ يعني پیغمبر خوده ولی توصیه دیگه بجه پرچا خواه و رها خواه پرچا خواه گوهرینن نهلن سپی وی برفه وی کلیل که نهلن ولی یعنی رنگی بگوهرینن و خواه نکن وکه فلها و جوهیا فلها او رها خواه سر خواه بیاغ ناکن لبله حشکو ما گوتی دوه او رنگ نه رنگ رش طاریبه هکه رش طاریبه اف یعنی عالمو جواز ندانه و یعنی جواز ندانه یا یه جواز دایی نجی به شرط کو مثلا نب نیتا خوابانده نبه ام بیجه خواه لو شانی بده و قناب جینکی که لو را بزوجه فلان جوان را بزوجه یعنی نب بو خوابانده نبه یعنی هنا فتوا دو اویجی شرط دجیه به هیا او بیاخ یعنی طبقه که نتاوج سر رهما پرچاما یعنی نکه طبقه دقنا آف یعنی بچه بکی
میا چون که وقت مو جناب خواست و در خستی مو دست میجا خواه گرته لازمه او میجی شل ببنه نه به مانع شلبینا جلاجی نه بیاغ ولی به مانع شلبینا میا بله او او بحث خلاص ام هاتي بحث ده باب نهي الرجال والمرأة عن خضاب شعرهما بسواد و بحث يعني بياغا راشي هات باب نهي الرجال والمرأة عن خضاب شعرهما بسواد بحث منع كرنا ميرا و جنا جبياغا پرچاخوا بياغا پرچاخوا برنگ راش يعني دبي پرچاخوا برنگ راش بياغ نكن راش طاري خالص حديث 1639 عن جابر رضي الله عنه قال أتي بأبي قحافة والد أبي بكر الصديق رضي الله عنهما يوم فتح مكة جابر هات ناقلتنا خودش رازي بقوتيا أتي بأبي قحافة والد أبي بكر الصديق رضي الله عنه باب أبو بكر الصديق أبو قحافة نوفي عبد الله كورا أبو قحافة بي باب أبو بكر روزا فتح مکه اونین حضور پیغمبر خوده یعنی پیغمبر خوده چوبی مکه فتح کرد او مسلمان بی لبله ویده مو بی وجه اونین حضور پیغمبر خوده علیه الصلاة والسلام و رأسه و لحیته كالثغامة البياضان پرچا وی رهاوی وکا کلیلکو سپی یانجی وکا برفو سپی بی یعنی پرچا علی سپی بی اختیار بی پرچا وی رهاوی وکا کلیلک سپی بی فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر خدا هولیگات علیه السلام غیرو هذا و پرچه بگوهرنا یعنی رنگ بگوهرنا لبله وشتنی بو السواد خوش رش داری ودنا خوش بیاغ رش ودنا بلو نرش برنگ دیگه یعنی رواه مسلم اف حدیث امام مسلم نقل کریه باب النهي عن القزع وهو حلق بعض الرأس دون بعض وإباحة حلقه كله للرجال دون المرأة بحثا كوركرنا أميجي قسمش كيه سر مروفي وهشتنا قسمك ده يعني مثلا سر خواه دور بكه هنا مثلا نوو سر خواه تنه كورناكنا دور حمنيه بودكا خواه جنكا خواه كوردكن یانجی ویده چت کنه مثلا اوایده شخص کردن شخص تلن ولی یعنی اون پیشا سر خوا تلن ولی گلیا خوا تلن ولی ملد کردکن یعنی چه اوایه به قسمك كركرن قسمك هشتنا سري پرچا سري نهي ما جهات كرن باب النهي عن القزع وهو حلق بعض الرأس دون بعض پیغمبر خود من آمکش قزع چیه حلق بعض الرأس كركرنا تراش كرنا قسمك يا پرچه دون بعض قسم هشتنا قسم ديا وإباحة حلقه لبلا مباحة جبني كوركرن كله بالتمي جبني كوركرن للرجال جبو ميرا مثلا جبني برشاخا كوربكا دون المرأة لبلا نا جنارا او يعني برش بني كوركرن جنارا جينا جائزة ولي بوجه الصفرة ويعني او جنارا جينا جائزة صفرة چه بير نمارة دن نمارة فلان او نلا او جينا جائزة جنارا حديث 1640 عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ابن عمر ها تنقلتنا خدا جراز بگوتیا نهى رسول الله عن القزع پیغمبر خدا منع کرد قزع چیه؟ ما گوت قزع چیه یعنی کرکرنا قسمك یا پرچا سری ترک کرنا قسمك مو دور بکه مو ام بجی گلیا خوابش که بهر بهله ید کر بکه والحاصل تخلیتک حديث 1641 وعنه قال ابن عمر ها تناقل كرديسا قوتيا رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيا پیغمبر خدا زروك جديد قد حلق بعض شعر رأسه وترك بعضه قسمك پرچا سروي هات بي كركرن جبني هات بي كركرن وترك بعضه قسمك جي هات بي يعني هشتن قسمك كركر بين قسمك كرناكر بين فنهاهم عن ذلك پیغمبر خود منع واکر منع یعنی اقربای ویکر شفاها گوهولی چناکنا وقال احلقوه كله هم يكركنا
او يتركوه كله يونش حمية بهيلن يون حمية كركن يا حمية بهيلن فرجوي. رواه أبو داود بإسناد صحيحا على شرط البخاري ومسلم. أف حديث أبو داود نقل كليا بسند صحيح وموابته يعني موافقة شرط بخاري ومسلم. حديث 1642 وعن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما. عبد الله كره جعفر يعني كره مام پیغمبر خود بس مام پیغمبر خوده يعني جعفر كره ابو طالب بي ابو طالب بو امام علي بي يعني جعفر برای امام علي وجا عبد الله كره جعفر انش كره جعفر هو تنقلتش عبد الله خودش وي بو راضي به ان النبي صلى الله عليه وسلم امهل آل جعفر رضي الله عنه ثلاثا. وجا جعفر حرب که داشت شهید بی حرب و کفر داشت شهید بی پسمام پیغمبر خوده و جا پیغمبر خوده ازنا اهل مولوی دا 3 روزا شینا خواه بکن 3 روزا یعنی قهر خواه و امجید تعزیه خواه ببولینن 3 روزا. ثم اتاهم پشنگی هات نکوا فقال لا تبكوا على اخي بعد اليوم پشت ایرو سر برای من نگرینا بس ما خواهد بجو برای یعنی سر برای پشت ایرو نگرینا حتی 3 روزا هم کاری شخارو محزون بی بگری لبله شرط کو مرو دینن سر و سنگ خواه فلان هم کاری یعنی لا تبكوا على اخي بعد اليوم پشت ایرو سر برای من نگرینا. ثم قال پشت اینگه اولیگات ادعوا لي بني اخي که برازين ما بلا بنجامه بانكن ولا برازين بنجامه يعني زاروكن جعفر بلا بنجامه فجاء بنا بجا ام بانكر ما ام هاتي كد بجا عبد الله كره جعفر او جنك زاروكن بانكر ما ام هاتي كأن افرخون وكفحكن جوكا وكفحكن كوكا ولي ام بچوك بي ام هاتي نك پیغمبر خوده فقال ادعوا لي الحلاقه گوكو بانكن بربری او یکو پرچا کرده که بانکنه بلو به فامره پیغمبر خود امر بربر کرد فحلق رؤوسنا اوی بربر پرچما کرد. رواه ابو داود باسناد صحيحا على شرط البخاري ومسلم. اف حديث ابو داود نقل كريا بسند صحيح قرا شرط بخاري ومسلم يعني مسلم وبخاري جاء في حديث دينا يه نقل كربينا موافق شرط و حديث 1643 وعن علي رضي الله عنه قال امام علي هو تنقل كلام خود جراز بقوتيا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تحلق المرأة رأسها. پیغمبر خود منع کرد چه جن پرچخوا کر بکه یعنی کرد بکه یعنی مثلا بنی کر بکه پیغمبر خود منع جنا کرد جویها. رواه النسائی اب حدیث امام نسائی نقل کرده کتاب خدا. خوش کو برن عزیز بلا وده بسکنه حتی درسی که ما یاده بمینه خیر و خوشیه دان.